gitondo cya kare ibintu byahinduye isura aba FDD ataki ikomeye cyane kwirukana ihuriro rya AFC mu misozi ya za Remera. Nyuma y'uko bivuzwe ndetse binemejwe ko M23 amaze kohereza gasopi ikomeye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye ku Burundi, birahindutse. Ni coordinate ACTU mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya gatandatu ntwarante 2026 tugiye kurebera hamwe amakuru atoso yarebana na counter offensive operation muri ibi bice. Turebe kubera Warikare, Mwenga ndetse no muri territoire ya Masisi. Turebe kandi bijyanye na artillery bombardment mu bice bitandukanye birimo ahitwa Katara, Murundi, Buhinyi muri territoire ya Mwenga. Turaza kureba kandi preparatory fire ndetse turebe infantry battalions zikomeje kugenda zizanwa mu bice bitandukanye. Turebe tactical advance, turebe flanking movers. Turaza kandi no kureba ibijyanye na operational planning Fardc yamaze gukora. Turaza kandi no kureba ibijyanye na combined armed doctrine. Turebe uburyo ki aba infantry ndetse n'abakoresha drone bamaze guhugurwa ndetse no guhuzwa muri operasiyo ikomeye. Maimai ya Katumba we akaba akomeje operasiyo zikomeye zo kugira ngo yigarurire centre ya Minembwe. Ni mu gihe kandi byemezwa kandi bikanavugwa ko urugamba rukomeye rwageze mu kindi cyiciro. Reka turebe akantu ku kandi kubiri kuba ndetse n'ibigezweho, turebe uko ibintu bihagaze. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu 2026 ingabo za leta n'intwaro rusange ya Congo Fardc zatangije igikorwa cya gisirikare cyagutse large scale military operation kigamije gusubiza inyuma AFC mu bice bitandukanye zo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Kini gikorwa cyateguwe nk'igitero cyo kwirwanaho counter offensive operation nyuma y'iminsi myinshi imirwano ikomeye yatumye umutekano uhungabana mu duce twa Warikare, Mwenga ndetse na Masisi. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano avuga ko Fardc yatangiye iyo operasiyo ikoresheje uburyo bwa coordinate ACTU, aho imitwe itandukanye y'ingabo combat unit zagabye ibitero byateguwe neza ku mirongo y'imbere y'umwanzi frontline position. Ibikorwa byatangiranye n'igikorwa cya artillery bombardment, aho imbunda ziremereye heavy artillery zarashe ku birindiro bikekwa ko bigenzurwa na M23 mu duce kwa Katara, Murundi, Buhinyi muri territoire ya Mwenga. Nyuma ya preparatory imitwe y'abasirikare bo ku butaka infantry battalion zamaze gushyirwa mu bikorwa byo mu buryo bwa tactical advance bagana mu birindiro by'umwanzi mu rwego rwo kugenzura uduce tw'ingenzi strategic positions. Muri icyo gihe ingabo ziri gukorana na Fardc zirimo abarwanyi b'abazarendo zahawe inshingano zo gukora flanking movers bagamije kuzenguruka ibirindiro by'umwanzi no guhagarika inzira zishobora kunyuramo inkunga ibizwi nka supply routes iva mu bice za Masisi ndetse na Rucuru. Amakuru ari guturuka ku basirikare bahagaze ku mirongo imbere y'urugamba aragaragaza ko Fardc iri gukoresha reconnaissance patrols imbere yo gutangira igitero nyirizina hagamijwe kumenya neza aho umwanzi aherereye, enemy positions ndetse n'imbaraga afite. Byatumye abayobozi ba gisirikare bashobora gutegura neza kandi mu buryo buziguye ibijyanye n'imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo gukora ibi bikorwa. Mu gace ka Kibati aha ni muri Warikare, aho abarwanya 23 bamaze iminsi bashimangira ibirindiro byayo ibizwi nka fortified position. Fardc yatangiye ground assets ishyigikiwe n'imitwe yihariye y'abasirikare bamenyerewe mu kurwanira mu mashyamba special jungle warfare unity. Intego nyamukuru y'iki gikorwa ni ugusenya imirongo y'umwanzi defensive lines no gusubiza ubuyobozi muri aka gace. Abasasanguzi mu bya gisirikare baravuga ko iki gitero cya Fardc gishigiye kuri combined armed doctrine, aho ingabo zikoreshwa mu buryo buhuriweho burimo infantry, artillery ndetse n'imitwe ikora ubutasi bwa gisirikare. Ibikaba bishobora gutuma igisirikare cya leta kigira ubushobozi bwo guhangana n'inyeshyamba mu buryo burambye. Nubwo imirwano ikomeje kuba ikomeje, Fardc ikomeje gukora offensive operation
igamije gusubiza inyuma M23 no kugarura umutekano mu baturage basanzwe bagizweho ingaruka n'imirwano. Ariko kandi ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa mu gihe abaturage benshi bakomeje guhunga ingo zabo kubera ubwoba bw'intambara ishobora kwiyongera. Muri rusange igikorwa cya gisirikare cyo kirakomeje kandi mu bice bitandukanye deployment irabica bigacika. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Information Safari ugiye kutubwira idonido kubiri kugenda biba ndetse nuko bihagaze ku mirongo y'imbere rugamba. Bwana Safari waramutse neza? Waramutse. Safari kugeza muri iki gitondo agezweho ku mirongo y'imbere rugamba nayaye? Ngaya icyo nakubwira cyo nuko abadede bakamejeje hano muri President aho bari kuvuga igitero simusiga ku ihuriro rya AFC nyuma y'uko n'ubundi bamaze yuko kubona ko ihuriro rya AFC bifite umugambi utari mwiza kandi binagaragarira buri wese kuko urebye ubwirinzi buri muri biriya bice ndetse n'imbunda za ratirare zikomeye zishinzwe zireba mu Burundi urabona ko ubwoba ari bwose akaba ariyo mpamvu abadede bavuze ati mbere y'uko n'ubundi habaho ibiciro kuko bamaze iminsi bafite ubwoba ko isaha ku isaha ndetse abaturage bambukira muri iriya bice babizi ko hakomeje kugenda nyuma y'ifungurwa ry'umupaka hari abajya gushakirayo ubuzima bajyayo urumva baravuga ko ubwikanze ari bwose i Burundi ndetse bivuga ko hashobora kuba hari na kudeta akaba ariyo mpamvu ubona yuko abayezideni batangiye kugana ibitero simusiga imirwano iri muri ibi bice bya za Runingu ndetse na hafi na za Sange werekeza muri ino misozi ya za Remera ndetse ubona yuko bitari buryo bwo koroha habe na gatoya bitewe n'uko ubwo bwikanguro byari kandi ubona yuko AFC nayo isaha ku isaha yakomeza kugaza ibitero simusiga kuko gahunda yayo yaraje kubivuga abaturage yarabateguje ibice bayobora bagiye bakora amanama bavuga ati mwebwe ntimugire ubwoba hari abo bagiye bakura mu makaritsiye abari strategique bakabajyana mu mihana y'abandi bati mwe mutuze imirwano nirangira muragaruka mu mihana yanyu nta kibazo ubona yuko n'ubundi ibintu byateguwe kandi ubona igisigaye ari ukomeza umugambi w'imirwano ikomeye kandi izaba itoroshye muri ibi bice byose byo muri Kivu ndetse tutirengagije n'ikaremi kuko naho hari kuvugayo uruntu kugeza sahi. Yego Safari reka dukomeze. Kugeza ubu M23 iri gutangaza ko yamaze kubona amakuru ko Fardc yiteguye gukomeza imirwano. M23 kugeza ubu yo iri kubikoraho iki? Nakubwira yuko M23 ariyo yatangiye kubivuga ndetse abayobozi abakajya babwira abaturage ati n'ubundi kuko abaturage benshi basabaga ibihuru bati mukomeze mwavanse mufate ibice murokora abaturage mugire gute bagiye bakoresha amanama ahabera imirwano abaturage babona wenda ko aho haza kuba ikibazo bati mwemeye muvuye mu ngo zanyu mube mugiye hariya mu baturanyi n'ubundi imirwano nirangira turabwira mugaruke nabo bamaze kwiyesitara bameze neza kandi ibikoresho barabirunze deployment zirahari niyo mpamvu ubona yuko batari gutsinda ku mirongo batari gutsinda ihuriro rya AFC bitewe n'ingabo zirasatiriwe kandi ukabona yuko imirwano iri kubera mu bice bitandukanye no mu minsi yashize wabonaga yuko imirwano iri kubera mu bice tugera muri 4 ugasanga ihuriro rya AFC riratakaje mu duce twinshi urabona yuko ihuriro rya AFC ryamaze kwiyubaka bikomeye cyane ndetse ryamaze kubona deployment zihagije magingaya umuntu ugiye kwaka niko nabwo kandi kuvuga ngo ugiye kwaka ahubwo ugiye kwengera kuko imirwano iracyahari kandi ikomeye tuvuga imirwano wenda bamwumva ngo za Runingu hari imirwano mukagira ngo ni imirwano yohereje abasirikare bari gupfa umunsi mu firirizo ntabwo ari aho gusa mu Minembwe nuko imirwano iracyakomeza rugeze isaha imirwano irahari iyo Gakenke yafashwe na AFC naho hari kugabwa n'igitero karundu imirwano irakomeye kandi irakomeje ahubwo impamvu ndikuvuga ngo igiye kuba imirwano ikomeye igiye kurenga imbibi cyangwa iyo miremire ku rwego rwo hejuru kandi ifite imbaraga ziteye ubwoba nibo baciye baje gutera ndetse ngo basaga nk'abaje gutanga umusada
ubona yuko bakomeje kugenda bagaragara ku mirongo imbere y'urugamba ariko ntabwo bigeze bibagendekera neza bakomeje kugenda bakubitwa na ba mudahushwa bibereye mu biti magingaya bigaragara yuko urugamba rw'ihuriro rya Fardc batagomba kurwana bakoresheje iy'ubutaka kuko ku butaka bari gutsindwa urw'agahera. Ibi byose rero biri kuba n'ubundi ubona yuko haba ku mpande kuri buri ruhande rushaka kwigarurira bino bice ndetse no gukomeza gufunga inzira cyangwa guproteja inzira zicamo amadeployment. Ubona yuko n'ubundi ariyo mpamvu mu Rwanda ikomeje gukomera ku rwego rwo hejuru muri ibi bice. Sayi rero muri iki gitondo umuhanda wa Uvira Baraka wahuye n'ibiza usa nkaho utameze neza ndetse abaturage bamwe bagera mu ijana, imiryango igera mu ijana yahuye n'uva gusenya kubera ibyo biza. Atuniraho no kwihanganisha abahuye n'ibyo biza bitewe n'imvura ntabwo biba byoroshye, ntabwo ari biza wenda ry'intambara, yego hari intambara ariko tuba tugomba no kwihanganisha abahuye n'ibyo byago. Imiryango igera muri ijana yahuye n'ibyo biza, magingo ya rero n'umuhanda urasa nk'uwangiritse kubera ibyo biza. Urugamba rero ruri kuba ari mu bihe bigoye by'imvura, bigaragara neza ko bitaza koroha. Ni mu gihe ubona yuko ingabo z'aba FDNB ndetse na bamwe mu ba Fardc bakomeje kwikoma cyane abasirikare ba TPDF bakomeje kwanga kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, bo baba bashaka gukoresha amaratirare batari bugende imbere, bo bagomba kuba bari aho ngaho, ntabwo bari kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ubona yuko Umutanzania yamaze gutinya kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, ukabona yuko batangiye kubishwaniramo kubera yuko bivugwa ko aba TPDF bavunisha bamwe mu bari kumwe ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego Safari, ibyo ni ibiri kwa mu gihe hari indi nkuru y'incamugongo mbere yuko turi bujye n'ubundi ku yindi page y'amakuru. Hari inkuru y'incamugongo ivuga ko kuwa gatatu ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu 2026 Minisitiri w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo yatangaje ko kuwa kabiri abantu barenga 200 bapfuye bazize inkangu yatewe n'imvura nyinshi yaguye mu birombe bya Rubaya bicukurwamo kota mu burasirazuba bw'igihugu, ni nyuma y'indi yahitanye abasaga 200 nanone mu kwezi kwa mbere. Umwe mu bayobozi bakuru bo mu mutwe w'inyeshyamba za AFC M23 igenzura iki kirombe yari yatangarije Reuters ko abantu 5 cyangwa se 6 bapfiriye muri iyo mpanuka. Bikaba rero Rubaya itanga 15% bizakoruta isi itunze, igakenerwa cyane n'abakora telefoni zigendanwa, mudasobwa, ibice by'indege hamwe na gaze turbines. Ibi birombe kuri ubu rero biri mu gace kagenzurwa na AFC kuva muri 2024 birutse kongerwa ku rutonde rw'ibirombe by'amabuye y'agaciro guverinoma ya Kongo yemereye Amerika mu rwego rw'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Izi mpanuka rero zikomeje guhitana abantu, ziri guterwa n'imvura nyinshi irimo kugwa muri iyi minsi. Minisiteri y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yavuze ko abana bagera kuri 70 bapfuye kandi benshi bakomeretse bimuriwe mu bigo nderabuzima byo mu mujyi wa Goma. Tubihanganishije rero abari muri ibi bice kuri iki kibazo cyabaye. Ndagira ngo Safari dukomeze n'ubundi tujane ku zindi axe naho tubwire biri kugenda biba ndetse nuko bihagaze kugeza ubu. Nibyo igikuba cyaracitse, aho nakubwira ko nyuma y'uko bamaze kubona ko results za ihuriro rya Fardc bitari kugenda neza. Exactly, hari inama n'ubu igihari yagiyemo kuwa kabiri nijoro kugeza na n'ubu, aho bari kwiga ku buryo ki ihuriro rya Fardc bitari kwavansa urugamba, bakaba bakomeje kugenda bafatana ibice ndetse bananenga cyane bikomeye abasirikare b'Abafaransa bari muri biriya bice bati kuki ntacyo muri gukora. Iyi ni nuzane ni amari gitaraganya yabaye irimo na General Abdara Nyembo, uyu akaba ari commandant de la 3e zone défense. Bigaragaza ko n'ubundi
bari kubaza cyane izi ngabo z'abafaransa ese biri gupfira he biri kugenda gute. Ni mu gihe n'ubundi ku munsi w'ejo habayeho kongera kwibaza ndetse baravuga ati umugaba wungirije w'igisirikare kari muri ibi bice niki kiri bukurikire. Ati biragoye ubona ko bakomeje noneho gukaza, batanze itegeko bavuga ngo murekure drone, ibyo murimo nta kintu muri kutugaragariza, ubona yuko ibintu bigiye kuba bibi hano muri Nord Kivu ndetse na hano za Warikare, bitewe n'uburyo ki iri huriro rya FPR rishaka gufata Warikare yose, ndetse ukabona ko hari uduce tugaragaza ko ari mu marembo n'ubundi, kuko waba ari mu marembo kandi hari agace ka strategique kano ka Kazinga kari muri groupe n'ubundi ya Nyamaboko. Ahangaha kuva bahabakura niyo yari point strategique yo muri biriya bice bya Masisi, ariko itana none ahantu heza hakoroha kuba wahashyira defense yagaba ibitero za Warikare. Ubona yuko n'ubundi bisa naho bari kwiga uburyo bushya bwo kuba bakongera kugaba ibitero muri ibi bice byose bya Masisi. Ni mu gihe za Bukavu naho urwikekwe ko ari rwose sahi nyuma yuko ihuriro rya AFC rishatse kugotera abasirikare bari muri Kawuziryenga kugira ngo babuze icyo kurya babafate bukwate, nyuma bakaza kubona umusada ku ikoranabuhanga rikomeye cyane ryakozwe na Fardc, bakabona icyo kurya. Bari bamaze mu minsi 2 nta kintu cyo kurya bafite, urumva n'ibikoresho byari byabashiriyeho. Birangira n'ubundi bivugwa ko naho hariyo hakorewemo deployment. Isaha muri iki gitondo isaha n'isaha dushaka kuvuga ati urugamba rwambikanye, kuko iri huriro rya Fardc ndetse n'abahibu force b'iki gihe basigaye ngo barwana ku masaha yo ku manywa. Niyo mpamvu usigaye wumva urugamba rusigaye rucakirana mu masaha ya 3 saa 4 isaha ku isaha. Rero ushobora kumva naho rwambikanye muri ibi bice. Tunyarukiyeho kuri President Ruzizi, n'ubundi gahunda imwe niyo n'ubundi yo kuba batangiye kugaba ibitero kuri biriya bice n'ubundi birimo ibirindiro bikuru bya AFC, kugira ngo barebe ko basa nk'abavuza AFC ikomeje kwavansa urugamba mu bice bya Minembwe, kuko yashyizeho imbaraga z'umurengera ku rwego rwo hejuru. Akaba ari nayo mpamvu ubona yuko General Byamungu ashaka gushyira iherezo ryo kuba yafata Minembwe yose, kuko maginga ya bitewe n'uburyo ki mu gihe cyashize barwanaga bakarwana ku rwego rwo hejuru bakigarura ibice bigiye bitandukanye. Urabona yuko hari ikintu cyahindutse. Rero urabona ko ihuriro rya Fardc n'aba-FDLR bahingira amayeri yo kugaba ibitero muri ibi bice kugira ngo barebere hamwe buryo ki wenda ko iyi AFC yakora comeback kugira ngo ijye kurinda ibirindiro byayo, kuko biriya birindiro bya Nord Kivu bya Sud Kivu nako byose bitaremera, niho drone bazihagurukiriza, niho imisadi iva, niho ubwo navuga ko aribyo birindiro bikontrola iriya Sud Kivu yose. Urumva rero kuba wenda batangira kugaba ibitero byasaba ko n'ubundi bagabanya umubare w'abasirikare bongereye muri cya gice cya Minembwe, bakaba wenda baza wenda bakabaca intege mu buryo bwose bugaragara. Nuko situation ihagaze nonaha ni nayo shusho iri muri ibi bice agihinduka n'ubundi twaza kubamenyesha bwana abanyamakuru. Safari, dusubiye muri Sud Kivu, hari amakuru kuvuga ko witwa Chiko Chitambwe Jerome yaba yageze mu mikenke muri operasiyo kuza gufata Minembwe. Hari amakuru waba ubifiteho? Amakuru yo nayo Chiko Chitambwe n'ubundi yari muri Sud, ari muri Nord Kivu, ahubwo wenda n'uburyo bwo kugira ngo bahishe umugaba mukuru ni Jire Bwangi, umugaba mukuru n'ubundi wa Fardc, niwe washinzwe ino operasiyo, ziko ariwe wayitangije, aho yabikoreraga ari mu mujyi wa Bujumbura. Ubwo wasanga ari uburyo bwo kugira ngo base nk'abamuhisha, niwe yohereje
arimo amubaza ati waje gukora iki Kinshasa, waje gukora iki, ko ukungirije ari muri Nord Kivu we hano Kinshasa uje gukora iki. Niwe muri biriya bice ahari mu ibanga rikomeye ndumva n'ababikubwiyeho. Uyu ni umugabo mukuru w'igisirikare cya Fardc n'ubundi niwe uri gutegura amaoperasiyo, niwe uri gukora byose. Ubona yuko kuva yanatangira amaoperasiyo, kuva yahagera ndumva akihagera wagiye ubona ukuntu ibice bya Minembwe byahise bifatwa byinshi, ndetse ubona yuko hari ikintu cyahise kigaragara n'impinduka zikomeye, kuko operasiyo nubwo yaziteguriraga i Bujumbura, ariko noneho biravugwa ko Kisekedi yamuhaye itegeko ko agomba kujya bazitegurira muri Sud Kivu. Uko byagenda kose wenda niyo atarara muri Sud Kivu akajya kurara wenda i Bujumbura, nabyo bikaba ariko akaba ari muri tere nyirizina bitari byo kubeshabesha, ndetse ugasanga ariyo mpamvu wenda bashyizeho uwo mugabo kugira ngo ase nk'uyobya uburari, kugira ngo batamenye ko umugabo mukuru w'igisirikare cya Fardc ari uri gutegura amaoperasiyo, kuko baragabanye urumwungirije ari muri Nord Kivu uwo bita Charigonza. Ubwo urumva nawe rero bamushinze ino Sud Kivu, ubwo wasanga ari uburyo bwo kumusasira kugira ngo batamenya ko ari hari, kugira ngo wenda aba yahigwa ngo bamwice. Naho ku bijyanye n'abarundi, haba wenda hari abarundi bashya baherutse kuza koherezwa bashya, ndavuga abasirikare. Abarundi bo baraza cyane, kuko nakubwiye yuko hari uduce turi muri ibi bice n'ubundi hano hafi na za Gatobwe. Aha za Gatobwe hari ingabo z'abarundi cyane, aho bita za Gitondo. Hano n'ubundi hateganye na za Kazimbira. Ubona ko nyuma y'uko babonye ko ibi bice hari mu nzira n'ubundi icungamiye umusozi wa Uvira, nyine muri biriya bice urumva harunze ingabo nyinshi kugira ngo zizene umujyi wa Uvira, ndetse urumva ko basigaye barakoze uburyo bwo kuruhutsa abasirikare bitandukanye n'uko kera byabaga bimeze, aho umusirikare byigeze bigaragara ko yamaraga hasi n'amezi angahe, akenshi na kenshi ugasanga bamwe imyenda ntabwo iheruka kumeswa n'iki kubera urugamba rukomeye n'igitutu cya koalisiyo bahanganye. Abasirikare bakomeje kugenda baza, kuko ho bisigaye binoroshye, kuko baca ku mupaka wa za Kazimbira hariya, bahita bambuka byoroha cyane bajya mu birindiro byabo hariya Kiriba bashyizeyo ka defense. Ntabwo ko kugeza na n'ubu hakirunze abasirikare bafite umubare ni benshi, ndetse nawe wohereza muri ibi bice n'ubundi bya Gitutu, za Gatobwe hano n'ubundi no mu gace bita Kabunambo, ni ari Kabunambo, gasa nk'aho n'ubundi kaba kagiye gusa nk'aho ubona ko ari muri bino bice n'ubundi mu nzira za Imambwa na za Gatobwe nyine, nk'uko nabikubwiye. aha ni mu bice bya za Bidegu. Rero icyo impamvu hakunze kuhaba ni uburyo bwo kugira ngo nyine bacungamire uriya mujyi wa Uvira, binaboroheye. Ni naho deployment ziri kuva zigaba ibitero n'ubundi hano muri ibi bice bya hano muri ibi bice bya Nuza bya bino bice bisa nk'ibihuza Uvira na Minembwe. Urumva hano za Nitamba niho deployment zaho ziva n'ubundi ziva muri ibi bice, kuko barebye ko kuzajya bajya kuzenguruka baturutse za Bibogobogo na defense ya za Bibogobogo, akaba ariyo mpamvu bahita bashyira defense muri ibyo bice. Urumva rero abaturuka muri ibyo bice bose niho binjira. Ni nayo mpamvu ubona ko urugamba rwakomeye hano za Nitamba. Aha ni mu bice n'ubundi byo mu ndondo ya Bijombo, kandi urumva ko indondo ya Bijombo nyine ni hariya muri iriya misozi icungamiye umujyi wa Uvira, kandi urumva ko hano hose za Bidegu, za Gatobwe na za Imambwa ni aho ngaho nyine ni mu ndondo ya Bijombo. Urumva rero n'ubundi ntabwo babura, kandi bakomeje kwigaragaza
ni nayo mpamvu umugamba ukomeje kugenda rusa nk'uruzisita rumara iminsi mu kuboko gukomeye cyane kwa FDN. Yego Safari, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudeni bashyikiriza amakuru atose yabarabara n'umutekano politique ubanye n'amakungu. Turabashimiye cyane wo dukurikiye bwa mbere ufite ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.